اخولی کاملین اوس بزرگانی دین اوس یلی گر دراو امش کعبہ شریف زیارت چس کرن یہ دراو کعبہ کا حج کرنی یل دراو یلنی گری ہدن نیرن فرماون لکڑ بچہن اوسس لکڑ فرزندہ اوسس ام دوب پنس مالس دوبنس میانہ باب مے ون ژٕ کوٚت گژھکھ یہ مول چھُس ونان میانہ گوبرا باز گژھ حج کرنہِ بہٕ گژھٕ فلٲنی جایہِ تتہِ چھُ پروردگار عالمین سُنٛد گرٕ تمیُک دیدار کرنہِ گژھٕ یہ بچہ اوس نا لۄکُٹ یہ اوس نا موسوم أمِس سوٗنٛچ پننہِ عقلہِ دوٚپُن ییٚلہِ کٲنٛسہِ گرٕ وٲلۍ سُنٛد گرٕ چھِ گژھان اکھ چھِ تٔمۍ سُنٛد گرٕ تہِ وٕچھان بیٚیہِ چھُنہٕ سُہ گرٕ وول تہِ وٕچھان مول درٛاو گرِ دوٚپُن بہٕ کر کعبُک دیدار بہٕ گژھٕ حج کرنہِ بچہ چھُ سونٛچان دوٚپنس میانہِ بابہٕ مےٚ تہِ نہِ تہٕ پانس سۭتۍ دلس منٛز چھس خٲہِش دوٚپُن میون مول گژھِ سُہ گرٕ وٕچھنہِ بہٕ تہِ وٕچھِ ہا یہِ کیُتھ گرٕ چھُ بیٚیہِ کرٕ ہا یُس زن تمہِ گرُک مٲلِک چھُ ییٚمہِ سُنٛد سُہ گرٕ چھُ بہٕ وٕچھِ ہن سُہ کیُتھ چھُ تٔمۍ سُنٛد تہِ کرٕ ہا دیدار دلس منٛز بچس یہے خٲہِش مول چھُس دپان ہایو میانہِ گوبرا ژےٚ منٛز نا چھُ طاقت ژٕ ہیٚککھ نہٕ کعبُک دیدار کٔرِتھ مگر بچن کر ضد مٲلۍ نیوٗ بچہ سۭتۍ ییٚلہِ دۄنوے پکان چھِ ییٚلہِ دۄنوے درٛاے کعبہ شریف زیارت کرنہِ ییٚلہِ پکان چھُ مول چھُ پننِس اولادس تھپ کٔرِتھ فرمان ییٚلہِ مقامِ میقاتس پٮ۪ٹھ وٲتۍ ییٚلہِ احرام لوگُکھ اتی لٲجِکھ تلبی پرن چھِ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فرمان ییٚلہِ یِم حجٕچ تلبی پران گٔے ییٚلہِ دۄنوے پکان چھِ مول ییٚلہِ کعبس نِش ووت ییٚلہِ کعبس کُن نظر پیٚیس دلس میلیو اطمینان دوٚپُن میانہِ خۄدایہِ شُکر ژےٚ کُن مےٚ کوٚر ییٚمہِ کعبُک دیدار فرمان مول ییٚلہِ نظر مول چھُ کعبس کُن نظر تھٲوِتھ دپان اچانک حظ بوٗز مےٚ آوازا اچانک بوٗز مےٚ آوازا کینٛہہ تام پیوٚو زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ زورٕ سان پتھر ییٚلہِ مےٚ یہِ آواز بوٗز مول دپان مےٚ حظ دِژ نظر پانس دٔچھُن کُن کِنہٕ کھووُر کُن دِتُم نظر ییٚلہِ بہٕ نظر چھُس بۄن کُن دِوان اتہِ وٕچھُم میون یہِ معصوٗم دُردان میون یہِ لختی جگر اولاد یہِ چھُ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پتھر پیوٚمُت امہِ سُنٛد روحی مُبارک چھُ امہِ سۭتۍ جسمہٕ منٛز نٮ۪بر درٛومُت مٲلۍ لگہِ بٕتھِ دِنۍ مول چھُ زار ودان دوٚپُن میانہِ خۄدایہِ میٲنِس ییٚمِس بچسٕے اوس تمنا ییٚمہِ دپیو بہٕ تہِ کرٕ حج بہٕ تہِ وٕچھِ سُہ کعبہٕ بہٕ تہِ کرٕ تمہِ کعبُک دیدار حالانکہِ بچس ٲس نا دلس منٛز بدل نیت بچہ اوس دپان اکھ وٕچھن سُہ گرٕ بیٚیہِ یُس تمہِ گرُک مٲلِک چھُ تٔمۍ سُنٛد تہِ کرٕ دیدار فرماوُن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وۄنۍ مول گوٚو پریشان چشمانہِ مُبارکن لٔج دار ییٚلہِ زار اوس چھُ وۄتھان ییٚلہِ زار اوس چھُ أمِس وسان فرمان غٲبی آیہِ آواز فرمویس اے بُزرگا مود اے بُزرگا مود ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ گرِ اوسُکھ درٛامُت چون مقصد اوس کعبہ زیارت کرٕنۍ لہذا ژےٚ کٔرٕتھ کعبہ زیارت مگر چٲنِس ییٚمِس پرسن سُنٛد مقصدا اوس أمۍ دوٚپ ییٚمہِ سُنٛد یہِ کعبہ چھُ بہٕ کرٕ ہا تٔمِس کعبہ وٲلۍ سٕنٛز زیارت لہذا ژےٚ کٔرٕتھ پانہٕ کعبہ زیارت اور مےٚ کٔر یہِ أمِس کعبہ وٲلۍ سٕنٛز زیارت عطا یعنی أمِس دیُتُے دیدار ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہُن لہذا یہِ اوسُے خۄداے سُنٛد مہمان پروردگار عالمیٖنن بُلوو یہِ پانس نِش یہِ کوٚت خوش نصیٖب